baeteledipele ba tsa itshireletso mo Afrika ba tsena phuthego mono ga boroni. Party ya kganetso ya DA kwa Afrika Borwa e beile pele kopo ya bothusa tautona le maemo a botona a le 12. Fa setlhopha sa setšhaba sa Zebras se le kwa Afrika Borwa go tsena kgaisano ya monongwaga ya Hollywood Back COSAFA Cup. Wetso amogela dikgang tsa nako yone ke bidwa o ratile ke fitlhile. Nna ke Reginald Richardson a re di simolole fela jaana. Phuthego ya baeteledipele ba itshireletso e lefatshe leno le tshwaraganetseng le la Amerika e tla simolodisiwa semmuso gompieno mono ga boroni. Go solofetswe gore baeteledipele ba sesole ba ba fetang 30 go ralala Afrika ba tseye karolo mo phuthegong e. Maikalelo a phuthego ke go abelana dikitso go rotloetsa dikamano tirisano mmogo le go rarabolla dikgwetlho tsa itshireletso le tlhomamo e tla boele lekgetho la ntlha phuthego e tshwarelwa mo Afrika fa e sale simolodisiwa ka ngwaga wa 2017 Tautona Mokgweetsi Masisi o tla nna le seabe mo phuthegong e. Ditlhopha tse di fetileng ka tse di mo dikgaisanong tsa bodiragatsi tsa kgaolo ya gantsi mo dikarolong tsa mmino wa setso wa setapa, phathisi le tsutsube ba re ba tla emela kgaolo ya ka bokgabane kwa makgaolakganyeng kgwedi e tlang mono ga boroni. Ditlhopha tse tharo tseo ke sa Ngangase Traditional Dance Group sa tsutsube e Siqatwa e bina setapa ga mmogo le bajakhudu bone ba diragatsa ka mmino wa phathisi. Angela Inosa o tshotse pego. Baatlhodi ba bo ba tshwaragane le namane e tona ya tiro. Letsatsi lotlhe ba kano ka dibini ba lebile moribo le morititho a mmino tiriso ya didiriswa mo seraleng gore mmino a wa neelana le pina mo ditlhopheng tse di 26 tse di neng di taisana borathana mo dikarolong tsa phathisi tsutsube ga mmogo le setapa. Bafenyi ba mo kgaolong ba re ba tla emela kgaolo ka bokgabane. 2023 ke gona ne re lathegelwa mme anong e boetse gape mo go rona monongwaga so re itumetse yala thata ke tla kere go eng ko finaleng ko SSKB re tla go ira bonte gape thata re tla emela kgaolo hela sente talente intsi mo latshela Botswana especially mmino wa Setswana e harologaneng gongwe ke tla re remela thata ka stapeng ka gore na re bina stapa thata ke tsa ke re lwana o bone gone gore talente intsi bogeleke o ne go iragala go le gonte ba diragatse bana ba ipankantse ke tsa ke re ke kgolo ele nngwe e seng kana ka sepe ke mmino le gore o ka tsaya lehatshe la rona wa ba le hase mo mmepeng re lemogile gore gongwe dilo tse dingwe go batle gongwe re nna re laletsa bangwe go na le bangwe ba re kile ra tsena le bone mo di-question tsa tsone tsa go adjudicate ne re lemoga gore go tsweng ga go raya gore gongwe re nne re go ba bitsa gongwe terene dingwe tsa rona ba di attende batle gore nna dithola go bona gore mme re thaela ga kae gore re kgone go nna ntse re ipaakanya gongwe re tsholetsa standard sa rona. Dikgaisano tse di sale di tshwarwa ka ngwaga wa 2008 mme di ka hamhama bodiragatsi e le mongwe puso ka ba mo gone go ka bakanya itsholelo. Puso e lemogile gore the creative industry ke mongwe wa mohama o e leng gore o ka thusa go heta ditiro ka go harologana ga tsone especially for the youth and therefore rona re le lephata re rotloetsa banana gore ba tsene mo mohameng le gore ba kgone gore ba tla ba itshetse mohama o ka bone ro ate le Batswana ro itumelele re le Batswana ka gore kono e le gore wa re supa gore reng. The best thing for us to share se se botlhokwa ke gore re diriseng wa go supa gore re bomang re le Batswana ra itse gore re tshelela mo dipakeng tsa diphetogo mo lehatshe le tshwaraganeng mme ebile lehatshe leno le tsweletse ka gongwe ka bajanala ba batlang go akola ngwao ya rona ka jalo re tshwanetse go itokagatsa mo go tseneletseng gore re ngwa ke babeeletsi a bo re bona gore re ka dira jang go nna karolo ya lehatshe ka kakaretso re dirisa mohama o. in the global world. Puso e tsweletse ka go isa mohama bodiragatsi ka go ntsha dikadike go ema nokeng dikgaisano di tshwana le tse di godisang bodiragatsi. Angela Inosa, BOSUPA Television, gantsi. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa tsene phuthego ya le khuduthamaga ya gagwe le bangwe ba makalana a tshwaraganetseng tiro le puso go buisana ka melao kakanyetso e le mene go e tlhabolola pele ga ya parlamenteng go ya go dirwa melao.
Fa bua kwa phuthegong eo Tautona Masisi a re gareng ga melao kakanyetso e mene eo go na le yo mošwa wa Medical Aid Funds Bill yo tla thusang gore go nne le melawana e tsamaisang matlole a makalana a dithuso tsa botsogo ke gore medical aids go netefatsa fa e sologela molemo maloko a yone. Tautona o na kopa botlhe go buisana ka dintlha tse di maleba go thusa go atlega mo maikaelelong a phuthego eo. Tlotlang Matlhabaphiri na le teng. Komiti e eteletsweng pele ke Tautona Masisi e neela matona le bathusi ba bone sebaka sa go buisana ka dikgang tse di hapegileng tse di amang itsholelo le ditlhabololo tsa lehatshe ba kopane le bagolwane ba makgotla a kopanetseng tiro le puso le bangwe ba ba laleditsweng ka mosupologo ba kopane jaana go buisana ka melao kakanyetso ya akaretsa wa bodirela puso wa khiro le wa ditlhaeletsanyo mmogo le wa Medical Aid Funds. The Non-Bank Financial Institutions Regulatory Act 2024, as the main act regulating the non-bank financial service sector, does not adequately address the regulatory requirements for medical aid funds, especially sector-specific requirements. I'm also informed that this bill is for medical aid funds operating on a non-profit basis like BOMAID and BPOMAS. Transition arrangements for medical aid funds operating on a for-profit basis have been provided for in the bill, while a bill to regulate the for-profit medical aid funds like BOTSWANA is being drafted. The proposed medical aid funds bill will therefore, among others, provide for the regulation of medical aid funds for the purpose of ensuring sustainability, good governance, and sound management of resources for the benefit of members of medical aid funds or scheme. The rationale and proposed contents of the Electronic Services and Transactions Bill is intended to address the following, among others. A, enhance public data security and privacy. B, enhance citizen engagement and participation. C, improvement in transparency and accountability by public sector employees. And D, provide for the opening up of data sources, i.e. open data, to facilitate the transition towards a knowledge-based economy and a knowledge-based society. Go netefatsa ga tirisano le dipuisano tsa babereki le tse di lulameng mo lehatsheng leno ka maikaelelo a go tokafatsa seemo sa pereko le go ntsha maduo mo tirong ga badirela puso le babereki ba mohama o ikemetseng. One of the expected critical outcomes of the Revised Public Service Act and the envisaged Employment and Labor Relations Law will be the resuscitation, creation of governance structures to facilitate effective collective bargaining on matters of mutual interest involving employees and their unions, as well as the employers and the employer organizations. I need to stress that a clear balance between welfare for workers and performance improvement is paramount if we are to achieve the objective of high income and knowledge-based economy. Godimo ga moo, morago ga go buisana ga maloko a ECC, matona a tla bong a tlhalosa melao kakanyetso e mene ba tla e lotsa go e rolela khuduthamaga pele ka balwa ko palamenteng. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Mo maitekong a go rotloetsa setšhaba go iketletsa mo go gwebeng le go fokotsa letlhoko la ditiro, Seronga Village Extension Team VET ba ne ba tshwara letsatsi la go supa dithoto le ditirelo kwa Seronga go tlhofofaletsa borradikgwebo go rekisa dithoto le ditirelo tsa bone. Se ke ka go leka go tokafatsa itsholelo mo kgaolong le go nolofatsa tshiamelo ya go buisana le badireki go utlwa gore ba ka tokafatsa ditirelo tsa bone ka mokgontseng jang a rutlwe Tiny Sudu. Dikgwebo tse di itshetletseng le ba ba dirang dikgwebo tsa bojanala ba go etlhile go rotloetsa dikgwebo tse di go tase ka madi le dikgakololo tsa bogwebi gore di kgone go gola le go itshetlela ka se se ka isa itsholelo ya lefatshe kwa godimo ka go tlhama mebereko. Bagwebi ba ba rotloeditswe gape go ipelafatsa le go itshetsa ka meamuso e leng teng mo kgaolong go oketsa khumo gore dikgwebo le ditiro tse di sa ikaegeng ka bojanala di kgone go tswelela pele di le teng. And while it should be praised when Safari partners raise donor funds for projects in the community, their mandate goes beyond that, and they should be using budget from their own profit to support these projects. Lahantswa di kompone tsa kgotsa ba di donara di ba kgolwa go te bantsha madi a go tsholetsa tsore dikgwebo tseo kgotsa beng gae
boikarabelo jwa bone bo tshwanetse gore bo hete go dira gore go nne le borra dikgwebo ka go ba ha sebaka kgotsa tshono ya go ithabolla gore ba kgone go rekisa ditirelo tsa bone le gone go leka go tsamaya mo ba lebelela gore ba bangwe ba dira yang. bagwebi ba rotloeditse go tswela kwa ntle go bonwa gore dilwana di kgone go rekwa. le one talente ga o isupa jaaka re isupa ga o isupe go na hela bo go hela gone tsatsi le letsatsi a ke re o itshetsa ka yone kana ke kgwebo ya kana re sa bela a bua ke kgwebo gomo kgwebo ke go ga tsatsi le letsatsi a ke re so la ha gone ka maswabi re sena market stall o ile gore ka kgobokantsa dio tsa rona teng ra rekisa but hela ka nte re nne ha re rekisa bo di bonzi le diaparo tse re rekisa mo a ke re la tisa gore ha me go malona la tsa dijoko tsa lona la tisa tsone di plate tse di betilwe sepehela le super gone o pe o hita wa khathega wa bona gore dilo kitse. morafe wa seronga o kgothalleditse go fetola ka fa ba akanyang ka teng gore latsetsile fa le nna teng ngwaga o tlang ba remelele thata mo merogong le maungo tse e leng gore di a tlhaela mo kgaolong. Tiny Chukudu, BTV News, Seronga. Bani ba motse wa robelela kwa kgaolong ya Madinare ba atile lenano la thuo le tlotlo mme ba re kgwetlho e tona mo kgaolong eo ke letlhoko la metsi. Nngwe ya ditsetlana tsa go ikopela lenaneo la thuo le tlotlo ke gore go bo gona le metsi gaufi le lefelo le moikopedi a nnang teng. Mamosi Siska ka pego. Re ka lehelo la mahudiso le sa bewe ka fa molaong go thata gore ditlamelo di ka hitlhelela teng segolobogolo tsa metsi. Kgwetlho e ama le barui ba motse wa Robelela ba ba nusang leruo la bone kwa nokeng ya Shashe mme go le sekgala hela thata. Barui ba supile fa ba tsile go paledisiwa ke go tsaya lenaneo la thuo le tlotlo ntateng ya letlhoko la metsi a gaufi le mahudiso a bone. Go tlile go mpaledisa go tsaya lenaneo ka gore ga ke na metsi ga gona didiba mo. Banana ba rona mo Robelela tota ba ntse ba sa kgone go hithelela ba sa amogele ka lebaka la metsi. Soano mananeo ne o do itela gore ra tsata bo re ikega kae go no ke ya Shashe go no sa gone ya no go bata water right mo no ke ya Shashe gore me ke go gele go morakeng ba gana mo parliament. Mme ka thuo le tlotlo e diretswe motswana mongwe le mongwe go na le ka fa lenaneo le ka thusang ka teng go hitlhelela katlego ya go nna le metsi. Barui ba le 15 ba ka ikopanya mme ba agelwe sediba sa madi a tshwarang 500,000 ke puso mahala. Ga le barui le ntse le mo communal le nna le palonyana nngwe le dirile mo go teng syndicate le ikopantse le bile syndicate yoneo le registerile re itse ka ha molaong puso e ka la epela sediba ya ba se gokela ya le isetsa metsi hala ha monana a ka bona motswedi wa metsi teng kana ga gona le ya leng gore banana re ka ba sukunyetsa teng gone ha re no santeng ra ba kwalla le kwalo hela ba hiwa ha ba tshwana go sala go morago gona le ha bang mo go kgosi gore kgosi a ruruhatse gore go le tamokile go motswedi kiyo go noka kiye mme go ka no sa gone ha ba gontse ba no sa gone. Bangwe ba tsere mananao mangwe a puso ba rotloeditse Batswana go ikita ka thupana go tsa mananao a puso. Ke a go tsa dipusi ke taya go fedisiwa gongwe ke di-kilometer ka dikgomo tsa me di 10 ke ta bona dikgomo ke a la rata lenaneo la thuo le tlotlo e akaretsa thuo ya diphologolo ka go harologana maikalelo e le go oketsa palo ya diphologolo le gone go tokafatsa botshelo jwa Batswana. Go tsentswe madi a kana ka 2 billion pula mo lenaneong le la thuo le tlotlo. Mamusi Siska, BTV News, Robelela. Bani ba motse wa Thamaga ba re ba tshelela mo letshogong ka jana segongwana sengwe sa magodu sa megala ya motlakase se boloditse letsholo go utswa megala eo. Mongwe wa banni o tlhaloseditse megadikgang wa BTV News o nkutlile Thamaga fa magodu ao a kgaola megala eo gare ga bosigo mme a ba tlogele mo lefifing la Mantshwarele ngwana. O tswa dio tsa metlakase
mme ga re itse gore ke boma mme ke belela ile basimanyana ba ba tsamaya mo motsing. Selelo sa bani ba motse o wa thamaga ke se se utlwelang ka jana ba pateletswa gore ba ka leitlho le lengwe ke magodu a bolitseng letsholo le le mašetla go dira ditiro tsa borukutli. Megala e ya khamphane e gokela motlakase mo lapeng ya BPC ke e kgaotsweng ke magodu ao mo dipaleng tsa motlakase fa mengwe ba e epile go bapa le malwapa, selo se tlogelang bani ba motse o ba ema fela. Batho ba rona go na le ko ba itseng gore bana ba isa diote kana ba bona ba na le dio tseo le gore ba botse gore dio tsa ka dio tse ga go tle gore ba ka dira jang. Magodu ao go tlhalosiwa a sa itebaganya fela le ntlheng e le nngwe ya motse mme a senya mo motseng otlhe wa Thamaga gongwe le gongwe fa pale ya motlakase e fetang teng. A ba kgaotse ga gona motlakase ya mapodisi le one ba tlhalosa fa ba tshwaragane le namane e tona ya tiro segolo jang ka magodu ao e le matsipa a botlhale. Go ka tola letsatsi go se matsatsi a mabedi then go nna go ripotiwa ena kgang ya go nna jalo gore batho ba kgaotse dis cables tsa motlakase di kana ya go godimo kgotsa e re twetse ka go bitsa at overhead kgotsa ne e peseng ga batsi mme magodu a rra ka tebo a rona go sena ga re bona go di sine gore go ntse jang ithalele batho ba ka nna babedi ba ile gore gantsi ba dirisa di-stapladara go pagamela gone go godimo gape gore kaela gore ke batho ba ba itseng sente ka motlakase ka re go kgaola ga teng motlakase ka no bo le one mme ba kgona go kgaola le that cable o pa sa chokiwe kra wa bone then o tla ba e kgaola ba tso ba tsamaya. Mapodisa ba ka ba thusa ke gore yala go gongwe o ka re go na le boitsemenyana tla re wa bua be ba gore ba re ga rena koloi. Warare a re go tsibogela dipego tsa mofuta o wa bogodu ga go motlhofo. Ba tsa ba go rekisa market o teng gore ko kae ga re series sentse re mo re setse di khatsa teng mora gore tota gane dutse ba disa ko kae segolo bogolo. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi ka tshenyo ya go utswa ga megala ya motlakase mo malapeng le go dikologa motse wa Thamaga di santse di tsweletse mme mo nakong eno ga ba ise ba tshware ope tebang le go utswa ga megala eo ka jana motlhala wa magodu ao o se motlhofo go ka o letedisa. O nkutlwile Thamage, BTV News, Thamaga. mo go tsa mafatshe a sele phathi e kgolwane ya kganetso kwa Aforika Borwa ya Democratic Alliance se tlhalositse fa e na le keletso ya go fiwa maemo a mothusa tautona wa bobedi le gore ba nne matona a le 12 mo khuduthamageng ya palamente ya tshwaragano le gore ba fiwe maikarabelo a go tlhopha baeteledipele ba maphata. Mo lekwalong le le neng le kwaletswe phathi ya African National Congress ANC mokwaledi wa phathi Fikile Mbalula o ne a tlhalosa gore leloko la tshwaragano le ka tlogela maemo a mothusa tautona fa fela le ka emisediwa ka tona wa lephata la ga tautona le tona wa lephata la madi. Go ntse go le jalo phathi ya ANC e ne ya dumalana le se e tlhalosa gore tautona Cyril Ramaphosa fela ke ene a na leng tshwanelo ya go thapa khuduthamaga. Meke jaaka re di ba khutlo gone fa wetso re sutela Edwin Mashia Khomo yo malala laotswe go tsaya tsone tsa metshameko. Tla tshole bogera ti mothetso madume dumela mogela dikgang tsa metshameko ke Edwin Mashia Khomo metsone tsare se tlhopha se segolwane sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa the Zebras se emeletse mabane go leba kwa Port Elizabeth Africa Borwa kwa se tla phadisanang kwa khaisanong ya COSAFA ya monongwaga. Mothusa mokatisi wa setlhopha se o Thalabanthaga a re maikelelo ke gore setlhopha seo se fenye khaisano eo a rutlwe Ryan Khangwanyane.
morago ga gore go nne le ketsaetsego ya dikgang tsa madi tse di amanang le go ya ga setlhopha seo kwa kgaisanyong ya monongwaga ya COSAFA go lebega fa tseo di bone tharabololo ka kwa bofelelong the Zebras ba ne ba emelela go leba kwa Port Elizabeth. Mothusa mokatisi wa setlhopha seo Thalo Banthaga a re ba dumela fa ba ya go tla ka sejana seo se se sa bolong go ba tswa ka phatla tsa menwana ka jaana kampa ya bone e agilwe ka batshameki ba ba botlana ba ba nyoretsweng phenyo. Selo se re se ipeetseng ke gore re kgone go goroga kwa makgalakganyeng mme go fitlhelela seo re tshwanelwa ke go kokoanya dintlha mo metshamekong e meraro ya ntlha. Bokatisi bo tlalositse jaana ka ditlhopha tse the Zebras e golagantsweng le tsone. If you look at the teams, Eswatini for example, Eswatini ba tla ka setlhopha se se pharologano le se ba neng ba tshameka ka sone mo metshamekong ya go ipatlela phatla ko sejaneng sa lefatshe sa 2026. Afrika Borwa le bone ba tla ka setlhopha se sešwa ebile mothusa mokatisi wa bone ke ena a tla bong a katisa setlhopha seo ko COSAFA. Mozambique re setse re tshamekile le bone mo metshamekong ya go ipatlela phatla ko sejaneng sa lefatshe ka jalo re ba ipaakanyeditse. we've got a pretty bad idea of what to expect from the three teams. Seemo mo kampeng eo ke se se ntseng jang? Mo dikoko godimo hela thata ntse re prepare mo maletsatsing a ko morago re le ka go berekela ha re bonang gore ra shota teng re le ka go pusha gona re bonang gore go ka re thusa ko COSAFA. The Zebras ba golagantswe mo Group A le ditlhopha tsa Mozambique, Eswatini ga mmogo le batshegetsa kgaisanyo eo ebile le bomampudi ba kgaisanyo e makgetho a le 5 Afrika Borwa. Setlhopha seo sa ga mokatisi Didier Gomez se bula kgaisanyo eo ka go lebagana le sa Eswatini ka Laboraro ko lebaleng la Nelson Mandela Bay. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. re sa le fo bonno Sepako o ka ile fa itumeletse go bo a filwe sebaka e le lekgetho la ntlha go nna karolo ya setlhopha sa the Zebras se se yang go phadisanya go kgaisanong ya Hollywood Bets COSAFA. Motshameka morago yo wa setlhopha sa UB Hawks a re seo se supa kgolo le gore o tsweletse ka go dira bontle jaaka motshameki ke ka mo a kgathileng ditlho la bokatisi a re utlwe Ryan Kgengwenyane. Sepako yo tlholegang kwa Ramokgwebana o inakantse le kgwele ya dinao a le dingwaga di le ka fa tlase ga 12 ka Champions League mme go tsweng 4 a gola le yone go fitlha a bonwa ke setlhopha sa UB Hawks sa kwa Liking ya First Division ya kwano Borwa ka ngwaga wa 2019 mme a nopola teng ke mokatisi wa the Zebras. Ke tshone nngwe e mongwe le mongwe a ka ilorang jaaka motshameki wa kgwele ya dinao mo nogae tota ebile ke eletsa gore ko re yang teng kwa re go dira go tlala ka diata ka gore ka se ko itse gore ga go nna jang mme hela re a dumela re a tshepa gore modimo ha laotse o laotse mme ra go kgona e be re fella ha a laotseng teng gore re ka fella teng. Kamogelo ke entseng jang mo lekawaneng leo le le yang go tshamekela setlhopha sa setšhaba lekgetho la ntlha. Ba re kgothaditse go tlala ka diata e le gore re tshwanetse gore re dire ka bojotlhe gore re kgona go fetelela ko re go batlang. Le rona hela mo kampeng re le batshameki ba kgwele ya dinao re kopane re bana ba motho re sopo se le one ga supa gore re batla go a kae ene ra dumela ra tshepa gore sengwe le sengwe se tla tsamaya jaaka re batla. Campaign simologa ne ra le ka go bua le bone ba bašwa mo campeng gore ba leke go phuthologa ba se ka ba tshaba sepe ba se ka ba tshaba go dira diphoso re na le bone hela. Sepako o tsweletse a kgothatsa batshameki ba ba botlana ba batlang kwa tlase go bereka ka thata le go nna le boitshwaro jo bo eletsegang gore le bone ditoro tsa bone di fitle di fetoge nnete. Nka kgotlatsa bonna ke gore ba se ka iphela pelo la malatsi a tla ka go sa tshwana go nna le malatsi a se monate la monate mme la ba se ka iphela pelo ba ne ba dumela fela gore go pheletsong ba tla kgona. Gareng ga batshameki ba bangwe ba bašwa ba ba akaritswe mo setlhopheng seo ke mokatisi Didier Gomez de Rosa ke motshwaradino wa Soa Flamingos Kenneth Moko, motshwaradino wa Matebele Karamelo Kgosipula ga mmogo le Leruo Ratlala wa Gaborone United gareng ga ba bangwe. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone.
mo kgaisanong e tsweletseng ya UEFA European Championships setlhopha sa Spain se iponetse phatla kwa go tsa bofelo tse di 16 kana round of 16 mo group B morago ga go bona phenyo ya nno go lefela kgatlhanong le Albania maabane. Maduo a raya gore Albania e reteletswe ke go fetela go tikologong e latelang fa Spain e nna e fetoga go nna bafenyi ba group B. Mo metshamekong e mengwe ya group B setlhopha sa Italy samkile maleka a nno setlhopha le sa Croatia. Setlhopha sa Italy se kwantse dintlha di le 4 go se baya mo maemong a bobedi fa setlhopha sa Croatia se le mo go a boraro ka dintlha di le 2 mme gape maduo a raya gore Croatia le bone ba retelelwa ke go fetela ko pele. Metshameko e tswelela maitsiboeng ano jaaka ditlhopha sa group C le group B di tlabo di thulana. Setlhopha sa France se amogela sa Poland, Netherlands e tlabo e ngangana le setlhopha sa Austria, fa England e tlabo ithulantsha dithogo le Slovenia mme setlhopha sa Denmark sone se tlabo se nkgisana magwafa le setlhopha sa Serbia. Motho a re sa elatswe bobe sa nako ya bosupa re di be khutlo gone fa re boa gape kgantelenyana ka tsa sekgowa. Sosoro mara thibe gono ko boro ya kgalagare le bokone bothaba ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta thiba ka bonthabong mo mosong go ta itse go le tsididi mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa gantsi kgalagadi le borwa ka sekeng sa borataro go enko go bosupa ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta itse go le mololo ka sekeng sa borobedi go enko go lesome le bobedi mo tshokologong go ta itse go le tsididi ko gantsi kgalagadi borwa go tlhabakgatleng kwene boro ya kgalagare le bokone bothaba ka sekeng sa masomabedi go Francistown lesome le mo go nojane le masomabedi le bongwe mafelong ka bontsi a tsone dikgaolo tsone mme go bokone ja kgalagare tshobeleng gabe gone go ta iketsa go le mololo ka sekeng sa masomabedi le bobedi go enko go masomabedi le botlhano mme fa re lebella ka tsatsi le la boraro tsatsi la bone mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa ba tlhabakgatleng le kweneng marata a thiba ka bonthabongwe mme go le tsididi mo tshokologong dikgaolo tsa gantse le kgalagare le tsone marata a thiba ka bonthabongwe ka tsatsi la boraro tsatsi la bone go le tsididi mo tshokologong ga ko leng gabe gone marata a thiba ka bonthabongwe mme mo tshokologong go le tsiditsana tsa mololo mafelong ka bontsi dikgaolo tsa legare le bokone bothaba tsone marata a thiba go boro ya kgalagare le bokone bothaba ka kgonagalo ya mosarasarane mme go le tsididi mo tshokologong ka sekeng sa botsididi se se tamo magareng ga lesome le bosupa go go masomabedi le bongwe mme go bokone ja kgalagare gone go ta thiba ka bonthabongwe go le tsiditsana mo tshokologong ka tsatsi le la boraro letsatsi la la bone.